Umut'un Nokat Karşıma Tutkan'dan katılışları. Bugün 4 Ağustos 2024 yıl biz Nokat oyunun Nokat şehrine geldik. Şu yerde sport magazin açılgan ekan. Geçen açılgan tartkanlık bugün sen olan biliriz. Bu Darya Aytsak Kuru oyun üstünde Atnastroyni koşudu. Kalelin koşudu. Bilay'ın ikinci etajında. Üçüncü etajında Bilay'ın var. Şol çok açılmaz. Şol çok tamamlatıp alırız. Karanlık kettik onda. Karanlık gelip жатабыз. Darya'ya daha bir yol bana Kuru oyun üstünde. Bilay'ın üçüncü etajında. Bu cevap bütün zanyanın ikinci etajında. Karanlıklar. Kirip ketip жатабыз. Arzan tavalar varken. Assalamualaikum. Geldik. Magazinga hoş geldiniz. Hoş geldik. Ona magazinga geldik. Karanlıklar, hurmatly dostlar. Bar жоқтың бары бар екен. Кеше açılışını tartып кетті. Biz seni асырап алдық. Аз seni сұрайбыз. Тақсы bir çekeren seni asını айтып кетерсеңіз жақсы болады. Кеше уақыт кішкене тар болып, мына спорт азықтарын, балаларын, спорт тауарларын, азықтарын, балаларын айтуға кішкене уақыт тар болып қалды. Азыр мына шеттен қысқаша қылып креатиндер 1600-ден 1800-ге чейін, 1900-ді да бар. Анан бытсалар 2000-ден 2500-ге чейін бар. Анан тақсы бұл жерде бір нәрсені көріп қалдым. Мынауы қаншадан мұны арамыз? Бұл гейнерлер 4600-ден Кәмі қол өтейші. кемітіп береміз. Азыр бұлар негізі базар бағасынан төмен бағада келген өзі. Мұныларшы, едіштері. Бұлар шекерлер түрі бар, жаңы келгендер. 350 сомдан 600 сомға шейін. Перчатканы қараңыздар. Туғандар, перчатка бар. Боксерский перчаткалар бар. Бұл кожалар 2000 сомдан кемітіп береміз. Да бинттер бар, боксеркалар бар. Кроссовкалар бар екен, кроссовкалар қаншадан? Кроссовкалар 1800. Мынауыч. Майкалар 1300-ден, аларда кемітіп береміз. Nokat Karşıma Tutkan'dan keltirseniz adışlar şöylesiz kemini. Söz. Topları var. Hurmatly dostlar, qarаңыздар. Bu saat kaçtan kaçacha işleysizler? Saat 8'den kechki saat 6-7'gacha ishlaydi. Asrgacha kelganda kelib ketaverasizlar. Telefon nomeringizni aytib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Telefon nomerim 0552 0552 bilan 25 25 9707. 9707 Arzubek deb ne qizaversangizlar. Dog' adresingizni qaysi yerda bor? Yo'q, bundan boshqa yerda, qaysi yerda bor? Qizilka shahrida bor. Qizilka shahrida bor, ha? Bor. Doğrusu Orienter. Orienter Kızılkaya şehrinde qayerda? Jog'orqi svetoforda Aysulu aptekanın Betmanda. Betmanda. Bu yerde Kırgoy'un üstünde. Beeline kompaniyasının 3. etajında. Kelaverasizlar. Arzubek desengizler, Nokat Karşıma Tutkan'dan kelib desengizler, tushib beradi. Sarıq saat 8'den kechki saat 6-7'gacha ishlaydi. Bo'lsa telefon nomerlarini aytib qo'ydik. Zakaz qilsangizlar bo'ladi. Dostavkasi Nokat rayoniga bekar. Jo'natamiz o'zimiz. Qaysi yerda bo'lsa ham like bosib kommentar yozib qo'ysa, dostavkasi Nokat rayonining ichida bekar. Sol beradi o'zlari. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh demoqchimiz.